Yeah, thank you. Penindak kalitang pemila rohang pi apa hearing ando apa tadi di pilo kacini pun. Pini hearing dulu June 16 hari ni. Dak pinan organisation natum tanan cetong dulu. Ami menamdam setiap pilo nilitum. Video clips ala kupima ala kavarela audio tahi tado kupima itu jada an kenil tumang kupima ai kapangnum tang evidence kapangnum tang an kenil itu hin pen summit lo pini. La pen nilitum summit demand lo ze paprap jin pen la so kes bang pajur ni la pen si justice mat long vek ni phasi te pivek ni apu si nilitum hin pen di mana la pen hala jitu postmortem report bang non tanang tipere halo so postmortem report se tani tum paprap jin pen pini pus nang pilo sa non ciklo yon ni kip kipeng po bon non sa postmortem report bang nang pipelang kasi la so postmortem report bang tanang pisragi phansi nilitum pen hang control la pen an hormu bang ke la son se jitu asport long kidun vek di SP DSP itu man ke nongong pen transfer at lo asport long dun vek tu man transfer at la si la support stra nili tumhin pen pini dun lo lampak lang dun lo Kapre cing lai dolang. kapre king lai ke non man alang tum penang thak bang ke la son se alang tum sta an penang bor ipi pen je justice kelong pan mang ke alang tumhin nang bor ipi pupuse nang pulo Tapi apan kacene kalau open apan kan muda dapat hal nalitum ihen pen pini dak amran korlong hearing dolo la sebut hal nalitum pilo pupulo. Lihin pengen ni jadi tak boleh saya pula. Jadi suatu bang, so pidat lah. Saya pasti yang pibek nang po. Perap jing pen pi ibek nang po. Benar lah, benar tu ni lagi ni gitu. Nanti ihen pen pilo pupulo. Naliga sapura lo. Lala nilihin pen ke ahok lo pini dak hamren hearing doig lo la pen de kadok we cetong pet lo si nineng insam tadolo la pen de la bangso hearing do pen la bangso puta pen la so nili ka chindam bangke non nili supi abang ahok lo si la non bor thakor tu nang chuhang pen papor he po pathek po pachin po apiari la pende ke sokun kadu ke beta ni lo risk pu ame thang ta nai chak pe me nang thon noi pu ra ni le bang ke me admission jibon pu ni le bang a hok lo chi bi du ni kok lo ni le hem ke cholong le ke jo non le mate ka ve pe na joi ni la pen sin ni le bang ke thon ni kok lo an ke non mission ji ma pu lo an ke jo ni li thon ni kok pen che lang nam bom la pen tin ni jiwan long le ka jiwan ye phan ni bor ipik pik lo seta nang lo dun de da ma jiwan long le da jiwan long da anke la son se ji bon pu ma anke nona bang ke me et pu bom lo ke me et ma te jo anke nona bang ke ka pa thek yi ka li lo non un an ba na chin na ho lo pi la pen te kam un an pe duk lang la pen te anke non apra na bang ngan mo pi thik de la so apra nang mut pidet pen aro ake citangan ta karasing nang chor pisi mi nang kai pig lang mi nang pachola nang pachu pig la la sila bang so alam bang ke la nili so ko sonma nili so phan adugang hoy ka chene ka hulo la pente ke pathi ke theng ke chok ko sonma la so teng pen la nili so aphana teng ka chene ka hulo ke pathi ason thot se non prap jing pen la bor thakor pen nayan muni bor thakor la tum ba hin nya phan ge sodak pen la non amat se nang sai pi gra nang tum ka du ka ve pen chirap chitu pen nang che song pi dun pen se nang sai pi dun igra la se kok thara bang pi vek nang po prap jing pen lan chol lo is leading to the death of Sumila Ronghangpi Bulitat Enquiry Commissioner eta kothat likha ase কি কৰিব তেওঁলোকে কি এনকুৱাৰী কৰিব তেওঁলোকে ডে ওৱান তেওঁলোকে জানিব খোজে কিহৰ কাৰণে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্লেইন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈ পেলাই তাত
কিয় চাকৰ হৈ পেলাই তাত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কিয় মৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণটো হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো গোটেইখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল স্পেচিয়েলি 2002 চনৰ পৰা এই স্কুলটো 6 শিডিউল মতে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনটো ইনহেৰেণ্ট ছাবজেক্ট তাৰমানে কাউন্সিলে কৰিবই লাগিব এইটো কাউন্সিলৰ হাততে আছে কিন্তু 2002 চনৰ পৰা বা তাৰ আগৰ পৰাও হয় Kedamtang April cikluing korahiniarni elitum karbiaso karbagaso sumila rong hangpi arta ningkan krehini roha borthakur prakash borthakur ahem se kititang arpum kititang ta me kichu arpum dak longlo lapenke kaduka vesita labanghe la so borthakur tum hansi koirin lo labangke latum kapithi lapenke la kaduka ve evidence kapahinoji phansi me kai chok pusi dolo lapenke haladak bang rong isi adung arai ke do tumanta la so su ke arengang se cheklujon ni jon thom la son dolo pusi pulo la si ke chengsi ke nilitum pinige dake joint action committee for autonomous state lapen la so autonomous so jakas along ke do song troxi atum pensi la dak wang lo song troxi ke Karbi student association lo lapen KFA lo KSYC lo la kuya lo lapen kaya lo KSU lo KNA la song troxi pensi nilitum pini memorandum pidun lo lapen la so kechengsi public hearing ke roha long sidolo ke damtang kresi mea chiklu la ta hala aphi ke la lockdown kadoben pini dak nang bilo la si esona lam bang ke alang litum phan chuning ri lo ningarong lo ladak lok la so public hearing nang ke biapot sitake kopine ki sung alam dokok busipulo hala a committee a head a hempu abang binong bang ke pini nang dunde la si nilitum ninge teke ala committee a hempu bang nang dun wegi pusi ning thelo la si pan kai lu pensita wanglo tanang dunde pusita alu bang nilitum pidun lo la pena so bang ke la so kapithi sumila rong hang pia phan kapithi bang nilitum unan ke pinrem lo pi aprang bena pinrem lo pen pilimang so committee ang no sita pinrem lo la pen la kachuklem weg atuma bang aphan ke arona teng pen kangsai pe me la pen ke adayaring pusita me punishment pusita me munon phi bang anut ka prek atum pachuklem hai he pin an la son adayaring la pen ke punishment ka pi phansi nilitum ke hangdun la demand bang এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে এইটো আমাৰ সুমিলা ৰংহাম্পিৰ যোনটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ যোনটো ঘটনা হৈছিলে তাৰ প্ৰথম এটা আমাৰ 15 তাৰিখে হিয়াৰিং এটা হৈ গৈছিলে তাৰপিছত আমাৰ এটা ডেট দিয়া হৈছিলে এইটো কিবা লকডাউনৰ কাৰণে আমি আহিব অলপ অসুবিধা হৈছিলে আজি আমাৰ এই সাবমিশন ডেটত আজি উপস্থিত হৈ পেলাই আমাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত তাত আমাৰ ভালেমানকেইটা বহুতকেইটা দল সংগঠন আহিলে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা উদগম ছাত্ৰ সন্থাকে ধৰি প্ৰায়বিলাক যিমান বহু সংখ্যক ইয়াত সংগঠনখিনি আহি আজি তেওঁলোকৰ যোনখিনি দাবী চনত আছিলে সেইখিনি আমাৰ ইয়াত আমি আহি উত্থাপন কৰিলে আৰু আমি তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে আমিও অতি সোনকালে ক্ষিপ্ৰতাৰে হেতু যেহেতু আমি এনেকুৱা সময়ত আহি হিয়াৰিং এইটোতো বুজাই নহয় যে আমি বস্তুটো এটা কনক্লুজনত আনিব বিচাৰিছোঁ তো আমি অতি সোনকালে এই আমাৰ গোটেই আমাৰ যোনটো আমি প্ৰতিবেদনখন আমি যুগুতাই উলিয়াম আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি এখন ছাবমিট কৰিম এইটোতো আমাকতো এতিয়া যোনটো ওৱান মেন এনকুৱাৰী কমিশ্যন আমি এইবিলাক ইনকৰ্পৰেট কৰিম আমি সোমোৱাম সংশ্লিষ্ট কৰিম আমিতো আমাক এটা তদন্ত কৰি আমাক এখন প্ৰতিবেদন দিব দিছেতো আমি নিশ্চয় এই কথাবিলাক বিভিন্ন দল সংগঠনে যোনবিলাক কথা উত্থাপন কৰিছে আমি আমাৰ প্ৰতিবেদন আমি সংশ্লিষ্ট কৰি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত ছাবমিট কৰিম একৰ্ডিংলি